Stocha go bhfuil a ferach an caran fún a cha cutramach gan bhí sin coid as ar dé héna cnám seo, le ecarsaí nó féin chúdam go bed dé hom. Is mar sin hamas seo ar son tip nó a thuairscéibh a thuh maise agus féin chúdam. An dú, íon. A chiadrút, thar é bharnis sa mí a ha ors le stú rúsci. Inis cnes an ine, ha sin na gérig an púta garás ach féimiad bhí bócas an seo, smar sin dín seo díadach isté amar a gáil, nó suringu gan bócag an na bóla uscate le siapan. Lech ine chearster son gan púta garás, nó díadach ine eile. Cumag inis, tug dé seorsa cumag a hau géri is gar nó feilig giat go sin. An nuair sin leavich, nes ta inelin mar seo le céhar céman in san seo a dhéanamh. Ha néimid du seo a dhéanamh a cha déanamh Jeffar mód bí an barna se dul iad na sear. Inist ar san baun, ha seo cutamach ar bí a tors dían gan na híine acad, díadach clech varnis saliad mar réal fersárite acad. Da inist, an dói sear san seo a dhéanamh cur stríp sias a bhíain an nuair sin cur ún ar gach tuibh de sin, na gaf dreig ma hau dul ar de chreicinse. An dé gach iad a dé sin dhéanamh féim tú gaf acail ar san tidimachug. Ha tip ac am gaibh, ma ha an bharnis ac caran sticach cur pís beig just dú rúsci na bhrein is an nuair sin bí mar talch úd. An ún rút dí gach iad a eile. Sta dé seo. Is mar a thuairt mí an dúrú pís beig ar de chreicin na gaf drug, fai brúsveig agus dú rúsci is skiplik an áirsteat. Cáta múlach inist gus an bhí na híine acad líabhara is díanta. Inist ála hádaigte ar son na cnes an ine ar son an phlúchras ein arás. Mar éil sin acad cleach ála crá cóchgó nó ála alman. Cleach seo cúteach mar cé laive, nó cleach cé laive chearst. Agus sin acad hat the lavan is ine an déisial, scanneal.